Ureithi bwa nguku ti ureithi bwa kawethire ntuku ici cia nandi ni untu ni ureithi biashara na kiri ureithi buu no mwanka wambire na ukomorithia tucui kana ukagura tucui tukomorithitu. Edward Mugambi aritaka ngugi iji ya gukomorithia tucui tukwendia, nawe ambiririe ngugi iji miaka 4 ithiri na akomorithagia nguku cia untwire iria cijikene ta kienyeji. Uni ngugi nditane gukomora nguku na ndambiririe gukomora nguku passion kintu ja 2013 iro ndambiririe. Initially ndambiririe na Kwiru iko biashara iguthuka undenderea nguku na kuma untathi gukomora nguku, so mwanka na demand ya nguku kulingana na uri high, especially kienyeji hii ti utumira ndawa, demand eri very high. Ngigukomorithia nguku for now na ndakinyire ndambiririe mbere gukomora nguku kumamira nguku chiongwa na nda advance mwanka ndagura incubators china capacity ya gintu 5,000 nkara 5,000, lakini andiko na shortage ya nkara 5,000 kendo blind no to customer iba baingi nkurukie ya source nkara. Ngugira Mugambi ethairo achiritaniritie ni agukomorithia nkara. Mostly ngugi kone gukomora na eco blind nguku blind fulani no me blind nguku from source kuma nguku imwe no blind nguku tu nyega na kana 500 iri mbeu particular especially kienyeji. Mugambi kiri ngugi iji ya gukomorithia nkara ri mutaratara jwayo jwa kumirita ni juriku? Niendaga at least game breeding yeku source nchambere njega na nkai njega mostly twikalishe 1 to 5 ka 1 to 10 k free range na nkara ere tebatio kra duration ye and at least minimum 10 days ikaja kima chini ne tugekera incubator ne ikakala for 18 days. So after 18 days tuka transfer from a incubator to kiacha ikakara another 3 days, then ke 3 days kiacha tumeja tu at least in tukwemwe 24 hours kachui gakarau then ugaitogia kiembluda. Nyuma ya tuchui twakomoka ujo niu ubatiko tutungatira from incubator uja kiembluda mbere lazima wambe set incubate mbluda eku with right clean tena ruko ome disinfected, alafu then ukame heat for some hours kenda temperature kakethera na hii machine ero almost the same kenda katika ino nto damo show kwireka kuma mwanki na gwita ampione no itumekaga kwa, then from there na kwe chiki start ya some kind of vitamins minerals no and glucose na maguta liquid falafinyo ka kenda kalukura the system. Uri na chiringi igana ake Mugambi na kwendagiria gachui ka ntuku no indi ni untu ngugi iji yawe ni anyoni mwanya kwou Mugambi akwendagira kuringana na inyoni iriku ukwenda. Mostly gachui gakomoka ikalingana na blind iria ukwenda untu inkomora nguku inkomora nkanga inkomora mbata inkomora bantam, so place eka differ kulingana na blind ya nguku. Cha nguku chicken cha kawaida mostly ke gachuitwa ni na chiringi egana, lakini ke bulk uketha no kwenda dochio 500 kana ngiri kana kwe kuitia 200 tugakuitira kitu kidogo na kenda ugitabure ureithia bwega. Thina iria Mugambi akurukagira kiri ngugi iji yawe ni kura kwa stima na kwaga nkara cha kung'ana cha gukomorithia. Yeah, capacity yo still ni undema mostly na dei kwaji ethirwa kwina ukethwa kwina sources ingi cia nkara no to collaborate tukona na ndi uria tumba igutethania mostly kwina antu twina bola ndu kwina antu 10 young tukwenda go form like a group ego source nkala kwithwa na ndi tutina shortage nkara na tutina shortage chicks no tukwira nguku chiejaga especially ugetwa nguku 5,000 2,000 ukaga mostly antu bara baingi bagethi kura nguku mbali na twina chio within yaja. Ngugi iji ingugi ukirite uturo bwa Mugambi muno. Ari Mugambi ureithi bu ni ureithi witi na mbere ti ureithi bwa kuona metho ni ureithi biashara na bwina mbecha no to mostly ya uni te shughuli nyingi mono indi ngumiagira nkari ti mbecha no to jambikirite nkara 500 ingo expecting nguku chuma around 400 na nguku ewu ikajukua at once ka ole mwe a week, that's a week, so ngethwa capacity yako ni 2,000 lakini bikara 500 per week 500 per week so ngaita 400 per week. Nguku ngende na chiringi igana igintu ja ngiri 40, so ndaita cost chiakwa per week ntiaga ngiri chiakwa 20 au.
Mugambi ena kiroto gikinene kiegie ngugi iji yawe. Tukondi organize twambiri kuthithia variation ya nyama cia nguku mostly ugeta ya supermarket wethara nguku ira cieku nguku ira cia 3 weeks na nyamera muno itewa taste ja kienyeji tumithithire variation tumithithire packages na tumienje thithite variation ne kona mbecha kopiani tukwendia nguku iyo also no nyanguku mostly nyanguku no chi nyama kwi mtu enda kula nyama nguku fresh tukwendi kubanga uria tuka source nguku no twambire turugure a kind of slaughterhouse of which utiweri beru no turugure kind of a slaughterhouse na nguku tukambiri kwendia sangulu na tukona mbecha Antu ni Aweru TV murimi uri ume na kome kinywa.